Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka mbabwire ko ubushinjacyaha bwa Loni bwasabye ko Kabuga Felicien yoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha bwasabye ko Kabuga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko aricyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Muri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rwafashe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha bwana Kabuga Felicien rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuva icyo gihe kugeza ubu aracyafungiwe Irahe mu Buholandi. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Bramete ku itariki ya 9/2025 bwagaragaje ko nubwo Kabuga Felicien yinubira gukomeza gufungwa avuga ko uburenganzira bwe butubahirizwa, ibihugu by'i Burayi yifuje ko bimwakira byamwanze. Bwagize buti nyuma y'imyaka igera kuri 2 Kabuga Felicien aracyari mu rushijo mu gihe yinubira ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze. Ibihugu by'i Burayi byahisemo kandi byagaragaje ko bitamwemerera, kandi igihugu arimo cyashimangiye ko Kabuga Felicien atafungurirwa ku butaka bwacyo. Ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga Felicien mu Rwanda kuko azitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe, kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira bwe ndetse n'ubwisanzure. Buti ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Kabuga Felicien by'agateganyo. Serge Bramete ndetse na bagenzi be bagaragaje ko niba hari imyanzuro ikwiye gutangwa kuri dosiye bwana Kabuga Felicien idakwiye gutinda hitajwe ko amakuru ku buzima bwe adakwiye kujya hanze, kubera ko amakuru menshi cyane ku burwayi bwe yamaze kujya hanze. Bwana Kabuga Felicien wari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yabaye umwe mu baterankunga ba jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi cyane z'imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi. Inzego z'umutekano z'Ubufaransa zamutaye muri yombi tariki ya 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yihisha ubutabera. Mu kwakira uwo mwaka yoherejwe Irahe mu Buholandi kugira ngo aburanishwe na IRMCT. Ibyaha yakurikiranyweho birimo gukora jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itsembatsemba n'itoteza. IRMCT yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika kumuburanisha kitamugira umwere, ariko ntikimuhamya kandi ibyaha yashinjwaga muri rusange. Hanyuma reka tuve kuri inkuru dukomereze kuri iyi ngiyi, mbabwire ko u Rwanda rwamaganye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo zarwo gukorera jenoside ubwoko bw'abahutu muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rufatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abasivili. Inyito jenoside yakorewe abahutu muri Rucuro yazamuwe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri RDC Samuel Mbemba Kabuya kuri uyu wa 9 Nzeri 2025 mu ishami ry'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Suisse. Komiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk yagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku itariki 29 Nyakanga abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivili bafite imihoro n'abasirikare bikekwa ko ari RDF ngo bateye amasambu menshi cyane muri sheferi ya Bwisha, bica abasivili amagana biganjemo abahutu. Iyi raporo niyo Minisitiri Bemba yashingiyeho amenyesha abagize akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko Turk yagombaga kuvuga ibirenze ibyo, akemeza ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakoreye abahutu jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve Urujeni Bakuramutsa Manzi yabwiye perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko gushinjwa jenoside ari umurongo utukura. Ati ni umurongo utukura ku gihugu cyacu bwana perezida. Ati gushinjwa jenoside mu gihe tuzi ko ibyo byemezwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga. Ati nta rwego rwigeze rubyemeza, bityo rero sinemera ko bivugirwa hano mu mbago za Loni, kandi sinemera ko biba mu bireba bwana perezida. Ati si ikirego turi bwemere. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ziba zikeneye ibimenyetso byuzuye kandi bikabanza gusuzumwa. Yibutsa ko iyakorewe i Rucuro yashingiye ku biganiro bya telefone n'amashusho y'ibyogajuru bidashobora rero gutahura ubwoko bw'abantu. Ati raporo ubwayo ivuga ku mbogamizi zo kuhagera
no kwishingikiriza cyane ku buryo bwo gukusanyiriza amakuru kure, ati ku buryo butangaho amakuru bufunguye, ati nta kugera ku makuru. Ibyo birego ati bikomeye biba bigomba rero guherekezwa n'ibimenyetso bigenzuwe. Yavuze ko iyi raporo igaragaza ukubogama gukomeye cyane kuko yagarutse kuri 23 inshuro zigera ku 110, inshuro 65 ku Rwanda cyangwa se RDF, 42 kuri FARDC, 42 kuri Wazalendo, 15 ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR, indi mitwe ivugwaho inshuro zigera kuri 23. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ya komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaramo kwirengagiza nkana ko muri RDC hakorera imitwe irenga 200 irimo iyafatanya na leta ya RDC, abacanshuro n'ingabo z'u Burundi. Yibukije ko u Rwanda ari igihugu gitanga umusanzu ukomeye cyane mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro mu mahanga, bityo ko utazemera gukomeza gushinjwa ibirego bidafite ibimenyetso. Ati ntabwo tuzakomeza gushinjwa ibi birego, ibimenyetso bifatika ntabwo bikwiye kandi kwingingirwa, ati kandi kurenga kuri iryo hame ati bizakomeza gutunga urutoki igihe cyose. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko iyi raporo irengagiza imvugo zinyeganyeza urwego, zikangurira rero abantu kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane mu misozi ya Minembwe ituwemo n'abanyamurenge. Tariki 27 Kamena aho Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu ngingo z'ingenzi harimo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ambasaderi Bakuramutsa yasobanuye ko na mbere yaho haba imbere y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akanama Karoni gashinzwe umutekano n'imiryango yo mu karere, leta ya RDC yemeye gusenya uyu mutwe ariko ntiyabyubahiriza. Ati FDLR ishyigikiwe na RDC yahawe ibikoresho, ihabwa ubushobozi, ihabwa umwanya wo kwinjiza abarwanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa RDC. Muri iyi nama ya Geneva, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yashinje u Rwanda gufasha 23 kandi ko nibikomeza ikibazo cya FDLR icy'impunzi n'imvugo zibiba urwango bitazakemuka. Patrick Muyaya yagize ati ku kibazo cy'imvugo zibiba urwango, impunzi na FDLR, ibibazo byose ntibizakemuka mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeje gufasha abazishamikiyeho mu gihugu cyacu, ati mu gihe zinakomeje kandi gukora ibyaha byagaragajwe na Minisitiri w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hashingiye ku masezerano ya Washington, leta ya RDC yari yemeye gusenya FDLR mu gihe kitarenze iminsi 90, gusa mu nama y'urwego rw'umutekano ruhuriweho yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro za Kanama yanze gutangira kubishyira mu bikorwa.